Kuma riria king'uki gia COVID-19 giakinyire guku bururi-ini, thirikari ni yagathikire mawatho na mikanire yagirirwo ni kurumirirwo ni mukinyo wothe hari kuhotomia utheremia wa murimu wa COVID-19. Imwe ya mikana iyo ari mukaana wa curfew, mukaana wa kwaga gutabania micemanio yothe, makiria muno micemanio ya kiuteti iria ica ikuhi atongoria matiganite makoretwo makiaga kumitia. Seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni umwe wa ateti aria mekorete atikaini ya gwikio ngono na kurara thero thutha wake gukorwo ari nyumba-ini imwe ya ikeno na gukorwo agararite mukaana wa curfew kuria kinyire igoti-ini ria Kasarani na kurekerera bodi ya ciringi 15,000 kurio nake mubunge wa gicigo kia ubunge gia Kasipul Kabondo Charles Ongondo onake arakorire giterenge-ini giki gia gukiruka watho. Atongoria matiganite nao ni mekorete magitabania micemanio ya kiuteti. Uria wari seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale ni ekorete atikaini ya kung'ethanira na maafitha a borithi ni undu wa kwaga gutia mukaana uyu. Riu atongoria yani marutirwo mukaana muhiu ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta wa kwaga gutabania kana kuagarara mawatho maria magathikitwo, akihinyiriria mawatho maya magirirwo ni kurumirirwo ni mukinyo wothe. At forthwith, the Inspector General of Police shall ensure that his officers spare no muheshimiwa, no individual, irregardless of social status or rank, who is either out after curfew without being an essential worker, or who flaunts the health protocols that have been set out. Girifotera Kameme TV retora kwani Wanjiru wa Foro.